I veliki pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video. U današnji video imamo dosta novih informacija. Neke od ovih informacija uopšte nisu likovi glasine, već toliko čvrste dokazi postoje u igrici da ćete biti zaprepašćeni, tako da pripremite se i idemo u video. Ali pre svega najnovije vesti, a to je da sneg u Fortnite od 100% dolazi u sezoni 7. Pre par dana je bukvalno pronađeno nešto što to dokazuje, a to je ova snežna oluja koja se nalazi na mapi. Ukoliko još niste vidjeli, mi ćemo je sada pogledati u ovome videu. Također ćemo obratiti pažnju na novi bundle pack koji je skoro došao u shop, zato što on ima veoma veliku ulogu u sezoni 7. Također ćemo pričati o mogućnosti o Fortnite kalendaru gdje ćemo moći otključavati iteme na dan i imamo gameplay koji pokazuje kako bi mapa mogla da izgleda, tako da to se neko igra sa failovima i napravio tu mapu, tako da ne držite mi za reč, možda će mapa biti drugačija. I također ćemo pogledati skinove koje su ljudi postavili na Redditu i mislim da će to biti nevjerovatno za današnji video, tako da obavezno gledajte video do kraja jer ima puno novih informacija. Ali pre nego što krenemo na sve nove informacije, obavezno lupite like kao znak podrške. U posljednje vrijeme kidamo sa lajkovima, tako da hajmo to da uradimo i na ovom videu, tako da obavezno lupite veoma veliki like i odmah pored lajka lupite i subscribe dugme jer smo sve bliži i bliži toj cifri od 10.000 subscribera, što mi se jako sviđa. Također možete me zapratiti na Instagramu za sve nove obavesti u vezi kanala i ispunio sam još jedan challenge, a to je da sam 30 dana za redom uploadao po 1 ili 2 klipa na dan, tako da mislim da ovo stvarno zaslužuje like. Znači 30 dana dijeli uploada stvarno teško, a mi bez daljeg odugovlačenja idemo u video. Znači kao što sam rekao malo pre, pričat ćemo o najnovijim vestima. Kao što vidite trenutno na ekranu, to je jedan od dokaza da sneg dolazi u Fortnite, a to je kao ovaj oblak koji će nam verovatno doneti snežnu oluju. Također imamo i failove koji nam pokazuju kako bi se zapravo čulo hodanje, trčanje i tako dalje po snegu, tako da ćemo sad pustiti ovaj video, tako da vi to veoma dobro poslušajte. Sada kada uđete u Playground i pogledate iza Flash Factory-a, možete vidjeti jedan oblak i verovatno je odatle došao aim skin kojeg ste mogli osvojiti u weekly challenge-ima. Znači on ima bukvalno zaleđene noge i ruke. Nažalost Epic Games ništa nije rekao me, kao što nije rekao i sa meteorom koji se pojavio u sezoni 3. Koliko ne znate o čemu pričam, pogledajte moj video koji se zove Fortnite priča od 13 minuta, gdje sam pričao od 3. sezone do 6. Ali možda bi mogli da vidimo da ova oluja dolazi sve bliže i bliže iz dana u dan, dok sezona 7 ne dođe, i onda da bukvalno mapa bude bombardovana sa snegom, cijela prekrivena, tako da svi čekamo i jedva čekamo šta će se desiti sa ovim oblakom. Zatim sljedeći dokaz da će sneg verovatno biti u Fortniteu je najnovija slika koju je Epic Games izbacio na Twitteru da bi promovisali novi skin koji je došao uz Battle Pack. Sad vidite na ekranu trenutno, kao što vidite, koristi njegov pickaxe da se popne na planinu, ali to nije ništa čudno, zar ne? Ali obratite pažnju, planinu, ona je prekrivena sa snegom. Također ako malo bolje pogledate sliku možete primijetiti pahuljice snega. Da li ovo znači da je sneg na putu? Ja mislim da to znači. Također planina sa snegom koja je bila u lobiju je sada nestala iz lobija, ali ako ste na telefonima sa velikom rezolucijom i dalje ćete je vidjeti, tako da je možemo vidjeti, ali je skroz u desnom uglu i sa trećom rezolucijom se lako vidi, tako da je ta planina i dalje u igri i nije skroz nestala, tako da se možda lik iz bundla penja na tu planinu, ko zna, ali sve navodi da će sneg biti u Fortnite sezoni 7. Znači imamo snežnu oluju, imamo sliku sa dokazima o tome kako se lik penja na planinu sa snegom, ali ono samo što imam da kažem jeste da je sneg verovatno na putu. Kada pričamo na temi o snegu, svi vi želite da vidite gameplay, zar ne? E pa imamo jedan gameplay koji je postavio Deluxe Plays na YouTube, sve zasluge idu njemu. Također možete da pogledate njegov kanal dole u opisu. Znači on se zezao sa failovima i uspio da ubaci sneg u igru, tako da ovo može da bude sneak peek kako bi mapa izgledala sa snegom u Fortniteu. Kada se približite vidite travu, ali takve su teksture u igri, ali verujem da neće biti nikakvog zelenila posle one opasne oluje. I dok gledam ovaj video još više i više sam hypan za sezonu 7 i nadam se da će sneg doći što pre, tako da ću sad pustiti ovaj video, traje negdje oko 3-4 minuta, tako da skipajte ukoliko ne želite da ga pogledate.
Sada ću da pogledam neke predloge od Fortnite community-a koje su postavljene na Redditu. Prvi predlog je da se doda Aurora Light ili vam ga polarna svetlost u Fortnite mapi tokom zime. Na primjer, ako smo u Battle Passu, mi smo iznad tih svetlosti i kada padamo prođemo kroz njih i bit će neverovatno vidjeti samo tako nešto u igrici dok igramo na nebu, tako da nam mapa bude svetlija barem za malo i ono veoma bi bilo zanimljivo to vidjeti gore na nebu. Zatim, ako se sjećate, imali smo na TV kad je raketa trebala da bude lansirana, sada mogu to isto da naprave, ali samo da nam pokazuju kao oluju koja će zahvatiti Battle Royale svet, tako da to je jedna veoma dobra ideja, tako da napišite mi dole šta mislite o toj ideji. I posljednja stvar o kojoj ćemo malo pričati, a pričat ću duže u sljedećem videu o njoj. Na primjer, svaki dan ako uđete u Fortnite dobijate nagradu, na primjer za prvi dan dobijate 100 V-Bucksa, za drugi dan dobijete backbling, za treći dan dobijate neki skin. Ja mislim da bi veoma bila dobra ideja da proslavimo Božić, Novu godinu i sve praznike vezano za zimu, tako da obavezno mi pišite dole u komentarima šta mislite o ovoj ideji. Znači bilo bi veoma super da vidimo taj kalendar, tako da ništa ljudi, to je bilo to što imam od ovih likova. Ukoliko vam se video svidao, obavezno lupite like, subscribe se kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!